पाव अवांग नोंपोकी स्टेट सिंगदगी मयाई काबा चिंजाक सिंग थिंगनबा अखन्नबा मिशन अमा पाइखटपा ओइना लाखलिबा फेब्रुआरी नत्रगा मार्च थागी मनुंगदा अवांग नोंपो स्टेट सिंगी चीफ मिनिस्टर सिंग यावबा मिफम अमा पांगथोकनबा होटनरी हाइना यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ना हाइख्रे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पीरिबा रूल ऑफ प्रोसीजर की मतुंग इना निंगथम मिफम पांगथोकपियु हाइना मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी ना गवर्नर अमदि लेंगाक तकसिनख्रे मणिपुर की होम कमिश्नर की थौपुरीबा एन अशोक कुमार नंगसे महाके अहानबा खोंगसत ओइना थौबालदा लाक्तुना डिस्ट्रिक्ट असि लॉ एंड ऑर्डर अमदि सिक्योरिटी की फिबम यंगसिनख्रे सिक्योरिटी फोर्स ने सथकिबा थिबु हुमगी थौदोक अमदा चुराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट की लमजांग विलेज तगी मियोय अनि खुलाइगा कोनना फगतख्रे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की मिटिंग मखादा छत्तीसगढ़ दा चथरकलिबा 19 सुबा सीनियर वुमेन्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप के ngasi सानकिबा अहानबा सेमीफाइनल मैच ता मणिपुर वेस्ट बेंगल बु गोल 3-0 दा माइथिबा पीदुना फाइनल संख्रे खुरमजरी आइस्को मणिपुरी पाउ मिटिंग ताबिरिबा खोइपुना मकपु ताराम नौसरी हौजे पाउ संदोकना पिजरी अवांग नोंपोकी स्टेट सिंग असिगी खुथांगदा मयाई काबा चिंजाक कया पुथोक पुसिन तौफम ओइदुना लैरिबा असि थिंगनबा अखन्नबा मिशन अमा होम मिनिस्ट्री ना पाइखटलगनी हाइरी मिशन असिगी दमक मथंग सहीगी लाक्लिबा फेब्रुआरी नत्रगा मार्च थागी मनुंगदा अवांग नोंपोक स्टेट सिंग की चीफ मिनिस्टर सिंग खुदिंगमक न सरुक यागदबा मिफम अमा पांगथोकनबा होटनरी हाइना यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ना हाइख्रे वाफम सिंगसी अगरतला के प्रेगना भवन द पांगथोखिबा नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की 62 सुबा प्लेनरी सेशन हौदोकपगी थौरमदा यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ना फोंगदोखिबने हाइरिबा मिफम असिदा यूनियन डोनर मिनिस्टर ज्योतिर आदित्य सिंधिया यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर शुकुंता मजुमदार मणिपुर की गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य अमदि चीफ मिनिस्टर नंगथोंबम बिरेन याउना अवांग नोंपोक स्टेट सिंगी गवर्नर अमदि चीफ मिनिस्टर खुदिंगमकना सरुक याखी अमित शाह ने मखाताना हाइकिबदा हंदकता नौना चटनबा हौखिबा क्रिमिनल लॉ अहुम असिबु ममुताना खंगनबा स्टेट सिंग असिगी लैरिबा पुलिस की चीफ सिंगना नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो SCRB अमदि डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो DCRB सिंगबु निंगथिन यंगसिनबिउ हाइके अवांग नोंपोकता सिक्योरिटी की फिबम यामना फगलकली हाइबा याई तोंगान लालहौलु कयागा पीस एग्रीमेंट कया तौनबा लैख्रे मखाताना अवांग नोंपोकता लालहौबा अमदि नार्कोटिक्स तक फ्री ओहन्नबा स्टेट सिंगी लैरिबा गवर्नर अमदि चीफ मिनिस्टर सिंगना डिस्ट्रिक्ट लेवल फाउबगी सिक्योरिटी मीटिंग सिंग सिनबिगदबनी हाइखे नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की मिटिंग मखादा अवांग नोंपोकपु ऑर्गेनिक की ओइबा पोथोक सिंग पुथोक हन्नबा सेंटर न थबक कया पाइखटले मसिगी मनुसना नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड NOCL गा खुसमनदुना मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की मखादा असम की डिस्ट्रिक्ट खुदिमक्ता अमदि अतै स्टेट सिंगदना अहुम ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन लैबोरेटरी सिंग हांगदोकपा हौरे मरम असिना स्टेट सिंग असिदा संगोम इंसांग नापी येरुम nga अमदि सागी पोथोक सिंग असिबु ऑर्गेनिक की ओइबा पोथोक ओइहंदुना अवांग नोंपोकपु चौखटनाबा होनबियु हाइनसु यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ना अपील तौखे भारत सरकार का शिक्षा विभाग नॉर्थ ईस्ट की यूनिवर्सिटियों के साथ बैठकर इसी प्रकार के शिक्षा से लैस ज्ञान से लैस युवा तैयार हो इसके लिए भी कोर्स की निर्मित कर रहा है जिससे जो जॉब जनरेट होंगे इसका सबसे बड़ा फायदा हमारे नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों को मिले और नॉर्थ ईस्ट को पूरे भारत के लिए नारकोटिक्स के रास्ते का जो कलंक लगा है वो कलंक को हमें मिटाना चाहिए। नशा आने वाली पीढ़ियों को खोखला करता है और हमने पूर्णतया से भारत को नशा मुक्त बनाने का काम करना है और ये मिशन उसमें नॉर्थ ईस्ट बहुत बड़ा योगदान कर सकता है। तीनों नई संहिताएं जो आई हैं, आपराधिक न्याय प्रणाली में 3 नए कानून आए हैं, इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए फरवरी माह में
मैं दिल्ली में सभी मुख्यमंत्रियों की एक साथ मीटिंग बुलाने वाला हूं। पिनलु चिंबलाइंगाक असे तौनिंग बता तौबा कॉन्स्टिट्यूशन ने पीरिबा रूल ऑफ प्रोसीजर पुनमा खोंगोई नरिबा लाइंगाक अमा ओइरे हाइना CLP लीडर अमदी हानगी चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबिना हाइख्रे वाफम असि महाक नंगसी इम्फाल के बीटी रोड लेबा कांग्रेस भवन द पांगथोखिबा पाउगी मिफम अमदा हाइखबने मिफम अदुदा MPCC के प्रेसिडेंट कैसाम नेथन चंद्रा डेप्यूटी CLP लीडर के रंजित सिंह हानगी स्पीकर टेस लोकेश्वर हानगी मिनिस्टर लोकेन सिंह अमदी डॉक्टर KS लोकेन हानगी MLA MD अमिन साहा अमदे MPCC की ऑफिस बियरर के सरुक याखे पाउगी मिफम अदुदा CLP लीडर ओक्रम इबोबिना मखा तारादुना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 453 अमदी रूल ऑफ प्रोसीजर की मतुंग इना डेमोक्रेटिकली इलेक्ट तौरबा गवर्नमेंट अमन कैलेंडर ईयर अमगी मनुंगदा यामद्रबदा असेंबली सेशन अहुमदगी तादना कौगदबनी हाइना पल्ले मसी लमदम मस्तिदा हंदक सही की ओइनदी सेशन अनी खक्तम पांगथोकले चही लोइद्रिंगैदा पांगथोकदब निंगथम मिफम हौजिक फाउबा पांगथोकतना लैरे पांगथोकनबा सेम साबगी ममीसु ताद्रे मरमसिना ऑपोजिशन पार्टी अमा ओइना शॉर्ट नोटिस ता ओइरबसु सेशन असी पांगथोकनबा समोन तौबियु हाइना स्टेट असिगी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ओइरिबा गवर्नर दसु मेमोरेंडम अमा पिसिनुन दक्सिनख्रे हाइरिबा मेमोरेंडम असी कॉपी अममम चीफ मिनिस्टर अमदी स्पीकर दसु पिसिनुना खंगहनख्रे हाइरदुना मणिपुर हौजिक डेमोक्रेटिकली इलेक्ट तौरबा लेंगाक अम हाइबदु लैरिबरा लैतबा ओरगना डिक्टेटरशिप चथादुना लैरबरा हाइना CLP लीडर ना हंगलकले तदियन ओइरिबा ऑनरेबल स्पीकर दा अमा पिसनख्रे कॉपी मा मेमोरेंडम दो अदुगा चीफ मिनिस्टर दा अखोय ngरang कॉपी अमम पिसनख्रे अदुना मसी मणिपुर दा हुजिक लैरिबा गवर्नमेंट से भारत की कॉन्स्टिट्यूशन पीरिबा मदुगी प्रोविजन मैम से लोइना वायोलेट तौरे अखोय डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट से लैरिब्रा लैत्रबरा मसी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लैत्रगदी डिक्टेटर की शासन तौद्र तुम सथदना लैरबरा हाइबसे अखोय ओपोजिशन की साइड तकी क्वेश्चन तौजरी अदुग मणिपुर प्रजा सिंगनसु मसी सोइना की हाइदोकपा मानरुब तन्ना नि खंगदे अमने खंगदे अखंग आइजिंग लैबा मैम पुनमक्ति मसी लोइना खंगंगनी अदुना मसी मणिपुर की प्रजा सिंगी हयंग सुंसोय सोइदना अखोय द क्वेश्चन तोरकनी हाइबगी वानतेको मै ओपोजिशन द लैबा तारसु मसिंग यामसु यामद्रसु प्रजा सिंगी म्यूटनी ओपोजिशन नोइदि मसी खंगभम थुई हंगभम थुई अदुगा सरकार दा नोइ प्रेशर पिभम थुई मणिपुर के होम कमिश्नर की थौपुरीबा N अशोक कुमार नंगसे महाके अहान मखोंगसत ओइना थौबालदा लाक्तुना डिस्ट्रिक्ट असिगे लॉ एंड ऑर्डर अमदी सिक्योरिटी की फिबम यंगसिनख्रे डेप्यूटी कमिश्नर थौबाल की कॉन्फ्रेंस हॉल दा पांगथोकपा सिक्योरिटी की मिफम अदुदा डिस्ट्रिक्ट असिगे डेप्यूटी कमिश्नर अहनथेम सुभाष अमसुंग सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस राकेश बलवन्ना डिस्ट्रिक्ट असिगे हौजिक ओइरिबा लॉ एंड ऑर्डर की मतांगदा पीबा रिपोर्ट कमिश्नर न ताखी होम कमिश्नर नसु डिस्ट्रिक्ट असिदा लैरिबा सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स अमदी स्टेट पुलिस सिंगना डिस्ट्रिक्ट असिदा लॉ एंड ऑर्डर की फिबम हेना फगटना बखोटनबदा अचौबा थौदांग लौनबसु पौताक पिरमखी ngasi की सिक्योरिटी की मिफम अदुदा डिस्ट्रिक्ट असिगी मकोक थोंबा पुलिस ऑफिसर सिंह आसाम राइफल्स BSF CRPF अमदी अतै मरी लैनबा ऑफिशियल सिंगसु सरुक याखी होम कमिश्नर की ngasi की थौबाल खोंसत अदुदा खांगाबोकी राइस रिसर्च स्टेशन दा हांगलिबा रिलीफ सेंटर द चतुना मफम अदुदा लैरिबा इंटरनली डिस्प्लेस पर्सन सिंग उनादुना वारी वताई सानरंखे लोइनना रिलीफ कैंप ता लैरिबा सुगुनु अमसुंग सेरौदगी लांजेनरक्तुना लैरिबा मियोइ सिंगी सेंथोक लैजनबा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थौबाल अमसुंग बोहो मणिपुरना उत्तराखंड स्टेट की मुशोरी द लैबा लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के सेंथंग मखादा टेलरिंग स्किल्स एंड मार्केटिंग प्रोजेक्ट सु डेप्यूटी कमिश्नर थौबाल अहनथेम सुभाष का लोइनना यंगसलमखे खांगाबोक पार्ट 2 मयाई लेकाइदा लेबा लाइनिंगथौ क्लब के हॉल दा लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी अमा ओरिबा डिस्ट्रिक्ट पुलिस सिंगा मैरापाइबी सिंह यावना क्लब के मेंबर सिंह विलेज वॉलंटियर फोर्स खांगाबोक की यूथ सिंगा लोइनना इंटरेक्शन प्रोग्राम पांगथोखिबगा लोइनना तोंगान तोंगानबा हिरम सिंह दा खना नैनबगी थौरमसु पांगथोखरे थौरम अदुदा एन सूरज सिंह एडिशनल SP लॉ एंड ऑर्डर
Thobal District na Mob Justice and Importance of Police Public Partnership. Y. Sunanda Singh, DSP Headquarter na Social Impact of Drugs as well as Laws and Punishment amade Okram Chauba Devi, OC in charge Women's Police Station Thobal na Crime Against Women haiba Hiram Singh da Marik Chumba Wafam Singh Thamki. India lenga ka suspension of operation da lainari ba kuki militant sing na ifong fong na maitai micham miyam hat patuppa yung kai kaya mai thaduna mang takhanba Manipur da khundariba community khudingmaki lifeline oiriba national highway ani asida ifong fong na thingzinduna thamba asigumba terrorism ki thabak thoram kaya sathaduna lakle asigumba suspension of operation da leiba commander amana social media da marik sum na mahake command amagi makhada tawkhibani haikibagi video clipping matik saba Praman lairabani na India lengak amade state lengak anina tumina laifam thokte haina kokomi na thadorokpa serol amada khangalakle police na so sigumba terrorist ki thabak sathariba suspension of operation da lairiba kuki militant sing asida show cause notice thaduna case file athuba matamda tawduna sabsaba thabak paikhat piyu athuba matamda asigumba terrorist ki thabak sathariba kuki militant sing asigi mathakta military crackdown sathaduna Manipur gi laimai digi chin kuki narco terrorist kangbu sing asi pungmut muthat kadabani NRC chana handuna state asidagi illegal immigration sing asi takthok kadabani maram sadana tampaki police station kharada Armed Forces Special Power Act re-impose tawsaliba asi athuba matamda handok kadabani hairi Tha Secretary Mari da Thobal District ki Salungfam da Manipur Police amasung commando gi apunba khutpu amaga khuthoknabani haiba thodok amada khulngakpa amana lekhidaba aduga tarukna khulai ga konana fazin kiba adubu yaningdaba fongdoktuna bengi maira paibi na susinduna ngasi bengi playground da wakan mifam fongkhre wakan mifam aduda khulngakpa faba yaroi aikhoi khulngakpa singna ngakpi bane I masel hatna ba khudak da lepu fazin kiba khulngakpa sing condition amata yauduna thado Armed Forces Special Power Act kudakta lokthau haina iba placard sing sizinake saruk yakhibi mera paibi lusingbi amana fongdorakhibada salungfam da thokiba thodok adu yaningdaba fongdoktuna ngase bengi mera paibi na sinduna wakan mi famasi famjabane aikhoi Armed Forces Special Power Act pamdre athubada lokthokpiro mausa gumna aikhoi ingna signa leijaba pami aikhoi bu khungakpa singna ngakpi senbi bane maramaduna khungakpa sing phaba punba yaroi Fazin kiba khungakpa sing condition amata thamdana thadok pirau I masel hatna ba khudakta lepu haina fongdokhe khoi je isa jing khungai bo isa sing na khoi bu kan bi bane sarkar gi sipai na khoi kan bi bane te khoi khungai bo isa jing china khoi se kan bi bagi da mang asi ba khoi hingi bani kan bi da ba jaga da di karam haina khoi hingba ngamgani khungakpa jing do condition amta yauduna thadok pirau thuba matamda I masel hana biganu apas pa khudakta hamjalai se longthok piu akhoi apas pa thamba akhoi pamjade akhoi praja se yamna ware masi gumba thabak se amuana tawinu I masel hana ba se khudakta le piu akhoi khungakpa pha pa sungya yaroi khungakpa na akhoi bu kan bi bani Miyoi Saniyang Khairam Sehan Kraba, Miyoi Lising Taruk Henamayung May Chaktuna, Lanjena Halaba, Sahiani Farakadauraba Irangasibu, Central Government ki Lusing Basingna Irangasi, Haurapagi Matanga, Tongan ba, Manada Bahongdok Hongjin Taubawa from Sing Fongdokpa Asina, Manipur Gimiam, the Samam Nabapawan Batanatana, Hena Khoirang Khoisang Nabapokale Haina, Federation of Civil Society Organizations, Fox Manipurna, Lawi Hairi, Organization Asina Tadora Kibestero Lamada, Asigumba ngahaki oiba sayed na bawafam sing state lengak amadi union lengak ani gi leader singna fongdokpa asina irang asigi chapchaba waroshin puraktuna mausagi ingtappa hanjilakpagi sabsaba khongthang union lengak amadi state lengak ani makta leitabagum tawre haibasi fongdokliba wafam sing asina chapchana takle irang asigi asengba achumba wafam sing na thaiduna leipak thugaina bachanglakpa illegal immigrants sing saugatpa manba wafam sing fongdoktuna irang asi hena chawthokna ba hotna roidabane Manipurda NRC chana handuna mitop khandok pagaloinana irangasi athubada loishinnaba state laingak amadi union laingak anina sabsaba thabak lokhat kadabani hairi Tha sigi tang tarama panda security force na sathakiba thibu humbagi thodok amada Churachandpur district ki Lamjang village tagi miyoi ani khulaiga konana fare hairi
फारबा मियोय अनि अदुदी जंगनिउ हौकेप सही कुंट्रा हुमदोय अमदी लिलिन हौकेप सही निफुनी थोइनी मखोयदगी मैगजीन यावबा 9mm कार्बाइन मेसिन गन 1A1 अमा मैगजीन यावबा पिस्टल अमा लाइफ राउंड चामगा कुनहुमदोय 4 व्हीलर अमा मदे मोबाइल फोन अनि फागतले हाइरी थासिगी तांग 18 सत्खिबा अतोप ऑपरेशन अमदा मणिपुर पुलिस की कांगबू वमन लोन थिंख्रबा KCP PWG की कैडरी अमा फाबंगम खी हाइरी फारबा मियोय दुदी तुलारंजन इंगु द मैतै चही कुनमापने महाग इम्फाल वेस्ट की नॉर्थ AOC द लेबा जोमी बिलागी गेट तगी फाबंगम खिबनी हाइरी महाग मियाम अमदी तोंगान दुकान सिंगदगी सेनखाई थुंखाई तौबा मियोय अमनी हाइरी मंगोंदगी मैगजीन यावबा 9mm पिस्टल अमा मोबाइल फोन अमा अमदी रजिस्ट्रेशन नंबर यावदबा 2 व्हीलर अमा फागत पंगम खी हाइना पाव असिन मखा तारी सिक्योरिटी फोर्स न लेप लेटना लौखलकलिबा सेक्शन थौरांग सिंगी मनुंग सन्ना हौकिबा पुंग कुनमरी द सथखिबा थिबु हुंबगी थबकता इम्फाल ईस्ट अमदी चुराचानपुर डिस्ट्रिक्ट की तोंगान मफम अनिदगी खुलाई क्या फागत पंगमख्रे पुलिस तगी फंगबा पाव अमगी मतुंग इना मणिपुर पुलिस अमदी सिक्योरिटी फोर्स के अपुनबा कांगबु अमना इम्फाल ईस्ट की वाकन हिल रेंज सथखिबा थिबा हुंबगी थबकता सिंगल वेरेल गन अमा मैगजीन यावबा 9mm पिस्टल अमा मैगजीन यावबा .32 पिस्टल अमा 9mm एम्यूनेशन अनि ट्रिगर अमगा कोनना पोम्पी मरी अमदी कैमोफ्लेज टी-शर्ट अमा फागले हाइरी अमदी सिक्योरिटी फोर्स न सथखिबा टॉप ऑपरेशन अमदा चुराचानपुर डिस्ट्रिक्ट की मौकोट विलेज तगी अहांगबा मैगजीन अमगा कोनना .303 राइफल अमा अमदी अहांगबा मैगजीन अमगा कोनना कंट्री मेड 9mm पिस्टल अमसु फागत खी हाइरी बॉर्डर एरिया खुदोंग साब लौदुना गोल्डन ट्रायंगल की खुथांगदा तौरिबा ड्रग की ललोन इतिक असिदगी अमदी ड्रग तगी मणिपुर की हौरक्लिबा नहासिंग कलहौनबा पालिबा मणिपुर की CM बीरेन लुचिंग बलेंगा असिना होनरी हाइना कक्सिंग AC की MLA मयांग लंबम रमेशोर न फोंदोरकले वाफम सिंगसी MLA मयांग लंबम रमेशोर लाकदौरिबा फाइनेंशियल ईयर असिगी मांगोइनना महाके असेंबली कंस्टिट्युएंसी दा सेमगत सागतनबा वर्क प्रोग्राम दा हबहौनबा कोइना चट्टुना यंगसिनबगी खुंगसत्ता MLA रामेश्वर न पाउमी सिंह दा फोंदोरखिबने MLA न मखा ताना फोंदोरकपदा चीफ मिनिस्टर बीरेन लुचिंगबा लेंगाक असिगी लैरिबा मिनिस्टर MLA सिंगना अमत्ता ओइना मणिपुर की इंटीग्रिटी कायबा यादे हाइबा वाफमदा लेपतुना लान तौरबसु डेवलपमेंट ती लेपा यादे हाइबा वाखलोलदा मियांगी मिहुत अमा ओइना मियांगी याइफनबा सखत थौरांगी थबकसिंग पाइखतनबसु होनरी मसिगी मनुंगसना ngasi कक्चिंग SC की मनुंगदा लाकदौरिबा फाइनेंशियल ईयर SC की मनुंगदा करी थबक थौरम सिंह पाइखतपा याबगे हाइबदु पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर की इंजीनियर सिंह यावना कोइना चट्टुना यंगसिनजबने ngasi खोंगचद सिगी मतुंग इन्ना सोरादा किलोमीटर अनि पलेलदा किलोमीटर अनि इरेंगबंदा किलोमीटर अनि अमसुंग कक्चिंगदा किलोमीटर 5 पुन किलोमीटर 13 सांगबा लंबी ब्लैक टॉपिंग नत्रगा पेबर ब्लॉक टेक्नोलॉजी सिजनदुना सेमनबा वर्क प्रोग्राम दा हापलागने लोइनना लेंगा के स्कूल सिंगदा अमदी लोइनना लैरिबा प्लेग्राउंड सिंग सेमगतनबा ड्रेनेज सिंग अमदी कक्सिंग कैथेल मचा सिंगदगी वाइरी पंजाव पनलम फाउबगी कैनेल सेमगतनबा वर्क प्रोग्राम दा हापलागने हाइनसु फोंदोखी मिजोराम दा नागालैंड दा बॉर्डर फेंसिंग तौरोय हाइना हाइबदु मणिपुर की थंगनबा मायमर की सिददी मणिपुर की बॉर्डर फेंसिंग तौवा हौदना हौजी किलोमीटर 13 तौसिनबा लोरे आना लेरंबा अखोगी फ्री मूवमेंट रिजीम सि लौथोंनबा FMR सि लौथोंनबा फेंसिंग सि फजना तौरा कांदा इंडिया मचा नतबा मपानदा किजंगपा इलीगल इमिग्रेंट सिंग सि लौथोगा बफम मसिदा इलीगली मसि सेटल तौबा यादनबा अमदी बॉर्डर एरिया दगी सिजनरगा अखोगी गोल्डन ट्रायंगल दा थ्रू दा तौरिबा ड्रग मणिपुर की तुंगी युमली होगदरबा इचिनिनाउ सिंग ड्रग्स सिगी कारबार सिना मरम होइरगा अखोगी अंगांग सिंगदा पुंसिगी तुंगी लंबिदा मौंग तादबा अमदी बखोगी मपुंसी मांगदो तरेबा मयाम सि अखोई फननबा हाइरिबा सरकार असिना सिरी एन बिरेन सिंगना लुचिंगबा सरकार असिना कोई तौजबनी हयेंगिदमक मालेमदा लैरिबा मैतैगी अपुनबा फिरेप हाइबा वाखलोलदा वर्ल्ड मिटै काउंसिल WMC न सिंदुना मंगारक सुबा प्लेनरी सेशन ngasi मोइरांग ओक्सोंगबुंगदा लैबा होटल एलिगेंस ता पांगथोखरे थौरमदुदा WMC की वाइस चेयरमैन सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी हेमम बोयाई WMC मणिपुर यूनिट की प्रेसिडेंट वाई श्याम WMC के स्पोक्सपर्सन लोइनना आसाम यूनिट की प्रेसिडेंट नबकिशोर युमनाम सलाई कनबल्लू की चेयरमैन एल गोपाल WMC मणिपुर यूनिट की VP खाइदेम रतन अमदी
WMC Manipur Unit ki VP PH Basantana athoiba mithunglen oina saruk yakhi thauram aduda Manipur da thokliba irang asid thawaina pontha pi khraba athauba singbu minute ani tumina leptuna ikai khumnabasu utkhi thauram aduga mari lenana WMC ki spokesperson loinana Assam Unit ki President Nabakishore Yumnam na phongdokhibada Malem gi mafam kyada leiriba maitai sing amata oina punsinduna maitai singi tungi mirol gi damak firep amal lominaba thauram asi pangthokpani loinana maitai sing yamna khudong thiningai oiraglaba hayeng kari oirakani khangjil laktraba matamasida government ki maikaidagi maitai sing bu kannana ba sabsaba firep laushi laktrabanina yariba makhai maitai ekhoi punsilasi haiki All Kwakta Youths Voluntary Organization Akaivo Haudokhibagi Ahum Suba Foundation Degi Thauram ngasi Kwakta Bazar da leiba Multipurpose Community Hall da pangthokre Thauram adu the President All Manipur United Clubs Organization PH Nando Luwang All Manipur Maitai Pangal Clubs Organization ki Working President Yungkhaibam Hayatur Rahman All Kwakta Youths Voluntary Organization ki President Merai Mayum Salamat Ali Social Worker Abdul Matalib Social Worker MD Anwar Ali President Meirapai B. Apun Ballok ki President N. Thambal Devi Amsung United Clubs Organization of Bisnupur District ki President W. Basantana Athoi Bamithunglen oina saruk yakhi Thaurum aduga mari lainana saruk yakhiba Manipur gi tongan tongan ba mafam degi lakpa se so singi representative sing dasu lengyan fi amamam pituna ikai khumnaba utkhi loinana Thaurum aduda saruk yakhiba paumi sing dasu paumi singna miyanggi damakta lauriba thodangbo Pukning thogatuna lengyan phi amamam yanduna ikai khumnaba utkhi Sora Tera Hobi Primary School asida oza ani khak leibada oza animak atopa school singda utilize tawthokhibana school asi oza leitre school kangkhong saire awat panapik thale haina All Manipur Muslim Students Organization amsona khangalakle School asigi matangda amso gi team na fanglakpa report amagi matung ina oza asina retired oidringai matam November gi tang 19 da school asigi SMC na mari lainaba ZEO amadi Director Education S na chingbada ayib sterol thaduna ozagi award pa lairiba asi thabiraktaba haijakhiba leire haire academic session listingani kunmari kunmanga asi school asi chalaiduna leiramba sina maram moiraga laikai asigi angang kaya amade Chalaidana leiramba asina laikai asigi angang kaya mahai tamba fangdabagi awaba kaya mayok naduna leiramki haire masina takpadi school asi hakthengna muthatlage yaungna tawrakpa department ki thawungni haina amsona lawdaba ngamde Tongan tongan ba government school gida leiriba award pasing asi education department ni yengsinduna yamna atenba matamgi manungda mention bina ba maruoina hairiba Sora Tera Hobi government primary school asi handak lakadawriba academic session listing ani kunmanga kuntaruk ki mangoinana thabiraktuna school asi mapung fana thamnaba education department sinbiu hairi paugi merakthana tenba break amtang lawjari Somgi production bu India ki mafam singda yohon bada mateng pangliba ONDC network maming lairaba Maira Foods ki founder na kari hairi government ki initiative amane haibagi ahong mamanda service provide to baki amo oibasida khoi ga kwai chana bam oigani haidana khalaga to bi ne sina bada nungaira bani na mayam su si kana bada to bi habre haidane ONDC yauduna dongi product India sanbathungna yolasi akupa marol ki damak 7628043003 da contact to Amukana taramlok sari bangkhataba pau District Administration Kakching amadi Kakching District Yogasana Association Kakching nasindana First World Meditation Day 2024 gi thoram Indoor Stadium da pangthokre Inner Peace and Global Harmony haiba theme da pangthokiba thoram aduda Kakching gi tongan tongan ba mafam singdagi hangliba relief camp singda leiriba internally displaced persons singna saruk yakhi thoram aduda District Administration Kakching amadi Kakching District Yogasana Association Kakching gi miyoi sing su saruk yakhi Nupi singda sathariba miwat minai gi mayokta lepa gender based violence campaign gi paring naina Manipur State Rural Livelihood Mission MSRLM Jiribam District na ngaklok piriba community based organization
Self Help Group BLF singda District Incharge Wahengbam Premsan gi mityeng makhada Jiribam District asigi Borobekra Block amadi Jiribam da Community Facilitator Kadri singna palanasi pangthokle Jiribam Block ki oina dingasi Chingdong Laikai Dibong GP da leiba Imalo Village Level Federation na Taramathoirak suba oina Gender Based Violence Campaign Imalo BLF sigi Vice President Mutum Bidyamani na wasak warol pathoktuna thoram mapu eraga pangthokre Amaromda Borobekra Block ki oina Jakura Thoramadi Borobekra GP da leiriba VLF mathang sitna Guakhal VLF Bhutan Khal VLF amadi Mahabir Baba Village Level Federation singda pangthokhi Christian lining chatpa singi khwaidagi maruoiba kumhai ama oiriba Christmas na lakpada Central Young Mizo Association Saimana Mizoram gi tongan ba mafam singda leiba internally displaced person amadi refugees singda nongmada changdaba yadraba tangai fadaba polam sing Christmas ki khujolai na tamkhre polam sing adu Saima gi office singasi ayu pangthokiba achamba thoram amada IDP amadi refugees singna leiriba camp leader singda khusinakhi thoram aduda Manipur dagi lanjainarakpa IDP amadi Myanmar dagi lakpa refugees singi punna imung Saniyang kay tarit ki Miyoy listing ang mga chama marifud tarit na sizinana balupa lak marirong gi oikataba cheng bag sa makun mga achathaw case nifu mga Hawaii bag tarataruk amadi Nutrela bag kunitoy kusinaki hairi. Makatarak pada sana bagi pao amuglaw birase. All India Football Federation gi midyang makhada Satisgarh na yumbu oiraga Narayanpur da chatliba tha sigi taradagi hauduna satharakliba Konmapan Suba Senior Women's National Football Championship for Rasmata Jijabati Trophy ngasi RKM Ashrama Ground da sanakhiba ahanba semi-final match da Manipurna West Bengal bo goal ahum sinoda maithiba piduna final changkhre match asi mai pak pangangkraba Manipur gi goal ahum adu Dangmai Grace Naurem Priyanka amadi Hemam Silki na mathang sikna match ki minute 62 amadi humpudra mapan chatpada chankhi match asigi mai pakhan khiba ada achauba thodang lokhiba Dangmai Grace na player of the match ki title lokhe championship asi ngasi RKM Ashrama Ground da sanaki bani shuba semi final match da Odisha na Haryana bo goal ani sinoda maithiba pikhe match asida mai pakraba Haryana amadi Manipur na chatliba tha sigi kunhumdoida final match sanaragani. All Jiribam Sports Association AJS and Sinduna Jiribam Higher Secondary School gi sanabungda satis Chathariba Taranipan Suba and Hori Choran Memorial Sub Junior Boys Under 15 Football Tournament Lisingani Kunmari ngasi sanaki match da Anandamoy Club na Sonapur GPS debu goal mga sinoda maithiba pikre Hayeng nungthil pung 2:30 taba matamda CKC Chingdong Laikai ga SBYC Sigbosti ga sanagani ngasigi match asida Anandamoy Club ka Sonapur GPSA ani na sanaki ngasigi match asida Anandamoy Club ki sanaroi Anarol na Kunipan Suba Minita goal ama chanduna goal gi account hangdoktuna half mamangda Anandamoy Club na Sonapur GPSA dagi goal ama sinoda mangjil thaduna chatki half matungda Anandamoy Club ki sanaroi MD Wazid Khan na Kuntrataret Suba amadi Anarul na Yankhaitaret Suba amadi MD Wazid Khan na humpu amasung Kumas na humpudra Suba minita goal chanduna apiba matamda Anandamoy Club na Sonapur GPS se bugol mga sinoda maithiba pikhibani. Bisnupur Hockey na sinduna chaliba tha sigi tarataruk hauraga SLO Ground Bisnupurda nupagi team taranithoi amadi nupigi team mapan saruk yaraga satharakliba Mari Suba State Level Men's and Women's Open 6A Side Hockey Tournament ki nupa amadi nupi kangluk animaki champion Maira Basikong na oikhre tournament asigi ngasi sanaki nupa kangluk ki final match ta Maira Basikong na HU Larik Yangbam Laikai bu goal mari amada maithiba pikhi nupi kangluk ki ngasi sanaki ba match ta Maira Basikong na UESPM bu goal ahum sinoda maithiba pituna winner oikhe Tournament solution bagi thoramda Bisnu Art and Culture Research Training Center Bisnupur gi Principal Professor Thiam Yaima Bisnupur Hockey gi Vice President Thodam Nabakishore Retired Police Officer Hamong Komol Retired SDC Bisnupur Ningthaujam Ibosawana Athoiba Mithunglen Singh ointuna winner oikraba team amadi runners takraba team singda mana mathum kusinak duna ikai khumnaba utke
Sunday F Sinasinduna Lamlong Thongkhong Artificial Turf Ground Satliba Tha Asigi Tara Maridagi Hauduna Satharakliba Mari Suba Master Dr. Manauton Singh Amadi M Sandra Sakhi Devi Memorial Football Championship King Asi Sanakiba Metsta BFC Singjomai Amadi Flag Kyam Gai na Sanaragane Tournament Asigi Asigi Ahan Mesta BFC Singjomai na UVS Lilong Chajing Bugol Amasino da Maitiba PK Mets Asigi Mai Pakraba BFC Amatangairaba Gol na S David na Mets minute Nifutaruk Satpada Sanki Atopa Metsta Flag Yam Gaina Kamong FC Bugol Anisino da Maitiba PK Mes Asigi Mai Pakraba Flag Ki Gol Anina N Gandhi Amadi Sachin Raina Mets ke minute Kuntaruk Amadi Nifuhum Doi Chapada Matang Sina Chanke Jatharakliba Tournament Asigi Hayang Nungtil Punga Matabada Flam Yai School Amadi VSA Ai Thangwaiban na Sanaragane Nungtil Pungani Makai Tabada MLVFA Mayai Lambi Amadi Sunday FC Thangwaiban na Sanaragane Manipur Veteran Cricket Association Sinduna Saliba Tha Signipandaki Hauduna Langthabal Public Ground Team Taranipan Group Marida Saruk Yaraga Satharakliba Kunmathoi Suba Manipur Veteran Cricket Tournament King Asisanakiba Matchta YPHU Lalambung na wicket mangada Model Club Chingam Khabu Maithiba PK Match Asida Model Club na ahanba innings bet paiduna innings ki apiba over kuntra loibada wicket mapan turaga run chama yankhaini thoi lauduna target run chama yankhaini thoi thamkibada YPHU na anisub innings bet paiduna over kunmathoiga ball mangada wicket manga tuduna run chamaga yankhaini thoi lauraga mai pakhe match asi mai pakraba YPHU gi sanaroi Dev Kumar na over taruk ball Langkibada run kuntaruk piraga wicket manga tuhanduna man of the match ki title lauki chatharakliba tournament asigi hayeng match lairoi thasi kunhumdoida cyclone thamai banamadi SNC sangai pro na sanaragani Manipur Cricket Association Sinduna Lairanjam Public Ground Satliba Tha Sigi Anidagi Hauduna Chatharakliba Mapan Suba MNCA Plate Tournament King Assis Lairanjam Public Ground Sanakiba Matchta NCA Ningthau Khongna Oscar Pauna Bazarbu wicket ahum da Maithiba PK match asida Oscar na ahanba innings bet paiduna innings ki apiba over kuntra loibada wicket mapan turaga rancha manifu taruk laukhibada NCA na anisuba innings bet paiduna over kuntaruk ka ball manga da wicket taret turaga rancha manifu nipan lauduna match asimai pakhi tournament asi ngasi Khangabok Public Ground na sanakiba match ta thau thangwiban na run kuntra humdoida RRCC Churachandpur bu Maithiba PK match asida thauna ahanba innings bet paiduna over kuntaruka ball marida wicket loina tuduna run chamaga ubhudra mapan lauduna target run chama marifu thamkibada RRCC na anisubi innings ki apiba over kuntaret loibada wicket taret turaga run chama nifu taruk lauduna match asi maithike Satharagliba tournament asi hayeng Lairanjam Public Ground da KSDO kyam gayamadi SDC laifam kunau na sanaragani Khangabok Public Ground da Napsa Kha Imphal amade YWC Patsoi na sanaragani Manipur Cricket Association Sinduna Team Taramangana Sarok Yarga Group Ani Khaiduna Model Higher Secondary Amadi Oriental College Ground Satliba Tha Sigi Taruktagi Hauraga Satharakliba Mari Suba MNCA Super Plate Tournament King Asi Model Higher Secondary Amadi Oriental College Ground Sanakiba Matchta YWC Langthabal na wicket mapanda Al Amin Lilongbu Maithiba PK match asida Al Amin na ahanba innings Batting Tauduna innings ki over kun nipan ga ball mari loibada wicket loina turaga run marifu nipan lauduna target run marifu mapan thaungkibada YWC na anisubi innings ki over tara mapan ga ball ahum da wicket ama turaga run marifu draga ni thoi lauduna match asimai pakhe tournament asigi ngasi Thawal Moijing Public Ground na sanakiba match ta CDCC Sagol banna wicket anida PCC mayai koibibu maithiba PK match asida PCC na ahanba innings betting tauduna innings ki apiba over kontaret loibada wicket mari turaga run chamaga marifudra taret laukhibada CDCC na anisubi innings betting paiduna over kuntaruk loibada wicket nipan turaga run chaniga ama lauduna match asimai pakhe Satharagliba tournament asi hayeng Model Higher Secondary amadi Oriental College Ground da Rural Cricket Team Maitram amadi Force Khetri Ground sanaragani Thawal Moijing Public Ground da WYC Wangkhem amadi TCMDC Thongzu na sanaragani Manipur University Sports Committee gi mityang makhada Kamakhya Pemton College yang thangna sinduna pangthokiba Manipur University Inter College Softball Men and Women Tournament ki nupa kangluk ki winner Manipur University na KPC yang thangbo goal mari amada maithiba piduna winner amadi runners takre nupi kangluk ki sanakiba final match da NG Mani College na Manipur University bu goal taraga
ahumda maithiba piduna winner amadi runners up ki title lokhe chanakiba final match da nupi kanglu ki oina NJ Mani College ki sanaroi S Umana best player gi mana lokhe nupa kanglu ki oina Manipur University ki sanaroi Afzal na best player gi mana phangkhe tournament asi loisinbagi thoramda Manipur University ki assistant director sports Dr. Ses Pradeep KP College Siangthang gi governing body gi hana secretary oiramba Maisnam Santi Kumar KP College ki department of PESSK Head of Department Oiriba Oinam Kumar amadi KP College ki Principal Dr. W Nimaina athoi bamithung sing oina saruk yakhe Manipur Tennis Association Sindunanga Sinifu Huloi Suba State Open Case Prize Tennis Championship Lamphel Patta Leiriba Official Club ta Tennis court ta hogdokre tournament asigi ngasi sanakiba under 12 girls singles ta RK Valeskana Meherin Khan bu game nipan amada maithiba piki Selja Asemna masi laima bu game nipan sinoda maithiba piki nupa kangluki ngasi sanakiba match singda yoi mayaina Dhruv Malik bu game nipan ahumda maithiba piduna semi-final jangkre match amadana Rancer na Austin bu game nipan tarukta maithiba pikre Loisalak padamarui bapaw amukahan na pizari. Awang Nongpoki State Singdagi Mayai Kaba Jinjak Sing Thingnaba Akhanaba Mission ama Paikat Poina Lakiba February Hatraga March Thagi Manungda Awang Nongpo State Singgi Chief Minister Sing Yawbu Mifam ama Pangthok na Honari Haina UN Home Minister Amit Shah na haikre Indian Constitution na piriba Rule of Procedure ki matung ina Ningtham Mifam Pangthok piu haina Manipur Pradesh Congress Committee na Governor Amadilanga Tataksin kre Manipur ki Home Commissioner ki Thawpuriba N Ashok Kumar na ngasi maha ki ahan makhongsa roina Thawbal da lakuna district asigi law and order amadi security ki phiram yangsingkre